Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Эреже плюс программасы кайрадан сиздердин назарыңыздарда. 2 айлык эс алуудан соң биз кайрадан өзүбүздүн ишибизди баштадык. Барыңыздар биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз дагы да болсо айдоочулардан жол белгилерди сурайбыз. Саламатсызбы? Мен атым Рамазан, Ынтымақ телеканалынан. Келиңиз, сиздин документтериңиз текшерингенче мен сизге мондай жол белгилерин көргөзүп турайын ага. Макулсузбу? Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Остановка запрещена. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Стаж 13-12 жыл болуп калды. 12 жыл, анда булчу? Бул Ауго, Дубайне полоса. Кайсы жерде окуп алдыңыз эле айдоочулук бөлүмүндө? Жаркын жол. Ал каякта эле? Макаренко. Ош шаарында. Муну эмне дедиңиз? Запрещена, да бул? Ооба, туура эле айтып атат. Запрещен кандай күндөрү? Бул айдын так күндөрүндө машина койгонго болбойт экен, автоунаа токтоткону. Ал эми бул болсо кандай экен? Жүк күндөрү. Жүк күндөрүндө эстеп калдыңыз бага? Келиңиз, бул. Бул койгонго мүмкүн эмес. Эмнени койгонго мүмкүн эмес? Жол болуп. Жакындадыңыз, бир аз жардам берип коеюн. Бул жакка эч кандай техникалык кыймыл жүрүүгө мүмкүн эмес, киргенге тыюу салынат, дейт, Болот. Assalamu alaikum. Мен атым Рамазан, Ынтымақ телеканалынан. Келиңиз, сиздин документтериңиз текшерингенче мен сизден мондай жол белгилерин сурап турайын. Макулсузбу? Келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Албонго чыкканга болбойт дегенсиз. Запрещен деген белги, Азамат. Бул Сигнал басканга болбойт. эң туура. Бул Одностранно. бир аз жакындадыңыз. Кызыл менен белгиленгендер кандай деп аталат бизде? Запрещен. Запрещен. Ошондо бул эмне экен? Бул жака жол бар, бул жака жол жок. Буга караганда мунун артыкчылыгы бар деген, Буга жол бер дегендей белги. Эң туура. Келиңиз. Жолдун чекесине койбой жүктөп кетет деген белги. Машина койгонго болбойт деген, Келиңиз. Бул Поворот. Змейка. коркунучтуу бурулуштар дейт, Эмне деп атат? Этият бол. Мен атым Рамазан, Ынтымақ телеканалынан. Келиңиз, сиздин документтериңиз текшерингенче мен сизге жол белгилерин көргөзүп турайын. Бул кандай жол белгиси? Канча жылдык стажыңыз бар? Негизи айдоочулук боюнча. Кайсы жылдар окуп алдыңыз? 15 жыл. Кайсы жерде окудуңуз эле? Южныйда. Южныйда. Биякта? Дасафта. Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Бул фураларда жапыштырдылар деле бул. Ашы 10-15-20. Окуп алдыңыз беле же сатып алдыңыз беле? Окуп алгансыз, Башкасы да. Мейли, башкасына мынандай өтөйбүз. Булчу. Бул шамал. Капталдан соккон шамал дейт, Келиңиз. Бул Парковка. кандай парковка?
Şu son yollarda da bulan Harkop kirip es atılgan joy. Ha, es aluvchi joy, es ala turgan joy desangiz to'g'ri bo'ladi. Bu Ko'z ojizlar bor. Jo'q. Achki taqva deganlar, tunnellar siz kimsiz? Siz? Namashtadan tushdingizmi? Namashtadan tushdingizmi? Kelingiz adam. Ko'z ojiz odamlar bor. Voditelь sizsizmi? Anda javob bermay turыңыз anda. Sizga da so'rayman hozir. Bu to'g'ri aytadi bu yoq. Ko'zi aziz insonlar o'ta turgan belgi. Assalomu alaykum. Men atim Ramazan Ынтымақ телеканалына келin sizin dokumentleriniz tekşirgengacha men sizden bunday жол belgilerini sorap turayın. Ma'qulsizmi? Kelibsiz. Men shashtaman raddom bo'lsa. Vaqt oz ekan aka. Raddomdan balam chiqarishim. Balam chiqarishim vaqtimizda keyin yo'q edi. Raddomga ketadi. Raddomga ketdim. Balam chiqadi. Bu 5 ga kelishim kerak. Olma kızma. Hazır aytet koy. Ömrü menem dersin ha Xudoyim ha. Kopsuzluk tağı var bana. Buldu olganı için bana bizden kopsuzluk hizmetkarlarının adından поздравляем. Buna ынтымақ келеу поздравляем. Şu balan Kırgız elimizde жақсы экономикасына салып koşatmagan жігіттер kapatır. Bu aytты. Ömür uzun olsun ha. Naruşenyen bizden şu belek olsun. Havaylar la. Kopsuzluk kurun tak. Kopsuzluk kurun ilu aldım. Assalomu alaykum. Alaykum. Men atim Ramazan Ынтымақ телеканалынан келin sağa. Dokumentleriniz tekşirgengacha men sizga bunday жол belgilerini ko'rsatib turayım. Ma'qulsizmi? Ha, запрещают neki yoqqa. Qancha yillik stajingiz bor haydovchilik bo'yicha? Men 97-yildan beri. 97'den beri haydaysiz. Emin geliniz. Bu qanday belgi negizi? Запрещают. Yo'q, 3 burçluqlar. Qanday belgiler? Главный дорогасы var. Eskertuvchi belgiler ha bular. Men yordam berib qo'yayin sizga. Bu emnen tushuntiradi ekstrelka o'shanda? Движение iki tomon. Ha, ikki tarafda qiymildaydi. Eng to'g'ri aytasiz. Qaysi yerda o'qigansiz? Avtoshkolada, qaysi yerda? Qaysi yerda? Pushkin mana. Maktab. Keliniz. Bu? Bu velosiped znam. Yo'q, bu mototsikl. Mototsikl. Ha. Emnekan o'shanda bu? Mototsiklning nimasi? Движенияsi. Ne, jurganga bo'ladimi, je bo'lmaymi? Bo'ldi. Bo'lmaydi, запрещен. Запрещен. Keliniz. Bu taş var, taş atar, bekler bo'lish charasi. Ağa salmas bular bir jolu. Men atim Ramazan Ынтымақ телеканалынан. Ko'rchirsizmi? Ko'rchirsangiz kelingsiz. Sizden naga jol erejelerini so'rab qo'yamiz, jol belgileri. Главный дорога, mana главныйды ko'rsatib o'tadi. Qo'shimcha belgisi deb qo'yildi. Bu пересечение главный дорогаga, bu kelayotganda ehtiyotda главный yo'l oldida turadi. Çok yaxshilab bayqangiz. To'g'ri aytingiz, o'shol ustupi daroga bir so'z bilan aytganda, jol ber deganda tushuntiradi. Bu joy jirginchilar o'tuvchi svetofor belgilari. Kelingiz, bo'lchi. Bu встречный yo'lga пересечение bo'lib o'tadi. Встречный yo'l kelib o'tadi. Qanday belgi negizi bu? 3 burçluq. Bu предупреждающий, eskertib. Eskertib o'tadi. Ikki tarafda qiymil deganda eskertib o'tadi. Azamas. Bu oldinda svetofor var deganda eskertib belgiga. svetofor bilan jo'nga salu deganda tushuntiradi ekan. Bo'lchi. Oldinda go'sh avtoinspeksiyasi odamlar kutib oladi degani bu. Post var degani. Post var degani. Tak, bunu sıradık. Bu велодвижениеga запрещен degani. bu mototsikl. Mototsikl. Nega o'shanda mototsikl ekan? Ruxsat berildi. Запрещен. Bu doroga, Pskovskaya doroga degani. Yaxshilab qo'yamiz. Remontli doroga va Tashirg'ishi mumkin deydi, tashirg'ishi mumkin. Eskertib o'tadi azamas. Bu oldinda mol chiqib qoladi. avayladi o'tadi, eskertib o'tadi, avayladi. 3 burchliqlar jalab eskertuvga kiradi. Azamas biletga. Tegereklar запрещающий. Bo'lchi. Remontli doroga degani. Bo'ldi. Esep, bo'ldi. Siz chet tilini aytsangiz tushunaveramiz biz. Biz dastlabdan o'qiganmizda o'rta. Azamas. Nima? Жақсы tapdı. Belgilerdi bilet ekesiz, biroq qavsizlik qurini taqib turing'iz. O'zingizning qavsizligingiz uchun ma'qulmi? Harakat qiling'iz. Haq javob. Eskertdi. Ikkinchi qaytalanmaydi.
Жақсы жетіп алың. Баптық сіздерге де ар жоқ. Ереже плюс программабыздын ичинде атайын тротуарга туура эмес токтотулган автоунаалардын бардыгын алдыра турган атайын сонун рубрикабыз бар. Мына ушул рубрикада биз 2 ай бою эфирге чыкпай калдык. Бирок мына ушул 2 айда элдин баары кайрадан көнүп бүтүптүр, тротуарларга кое баштаптыр. Биз кайрадан өзүбүздүн жумушубузду баштадык. Бул жерде тротуардын дал өзүнө эле Nexia автоунаасын коюп кеттиптир. 697, анан Matiz автоунаасы. Сурап көрөлүр аяктан экен. Assalamu алейкум. Мына машиналар силерге караштуу эмеспи? Matiz. Кимдики билбейсиздерби? Так, 29 экен. Nexia-чы? Рахмат. Жакшыларбы? Мына машиналар кимдиге караштуу экен? Nexia менен Matiz. Бул эгелери жок, Matiz. Кимдердики дейсиз? Биринчи эшикпи? Matiz'diki жокпу? Nexia'ныкыбы? Так, бияк жабып. Катуу тарсам ачылабы? Жок, култанбай экен. Култанбай экен. Биякта камерасы бар экен. Так, бул автоунаалардын ээлери жок экен азыр. Эшигин култап бир жака чыгып кеткен окшойт. Жаа бетке чыгып кетишкенби, кыскасы азыр эси жок экен. Эжеке келсе айтып коясың да, мына тротуарга койгонго мүмкүн эмес деп. Рахмат, айтып коясыздар, а? Биз азыр кайра кайтабыз бияка. Жигиттер, ассаламу алейкум. Тротуарга мүмкүн эмес эле да машина. Мына хозяин жок болуп атат, мулардыкычы. Айдаң. Алейкум ассалам. Жолдун аркы бетине өтөлү. Бул Matiz автоунаасы менимче буга чейин дагы түшкөн болуш керек. Бул жерге коюп койгон көлөкөгө, тротуардын үстүнө эле. Байланыш номерлери эч бир жерде жок. Сигнализациясы жок. Азыр бул жактан эсин карап көрөлү. 0161 дейт. Ассаламу алейкум. Мына Matiz силерге караштуу эмеспи? Тротуарга коюп койсуңар да, тротуарга мүмкүн эмес эле. Мына Matiz, ак Matiz. Жок. Сиздикиби? Тротуарга койгону мүмкүн эмес да, мына Nexia дагы кетип калды азыр, а? Шеп, сиз айтып коюң эми, а? Рахмат, иштик сууну. Суу чейли дейт. Бул баласы болот экен, өзү чыгыштан уялды окшойт. Байланыш номерлери жок экен. Matiz автоунаасы. Бул жакта Lexus автоунаасы кадимкидей эле тротуарга кирип келген. Саламатсызбы? Мына машина кимге караштуу экен? Жакабы? Рахмат. Так, бул жак жабык окшойт. Мына Lexus. Экинчи этаждабы? Жабык экен да бул жактар. Рахмат. Ке чыгып кеткен окшойт да, биякта баардыгы эле жабык турат. Машинасын алганга шашкандар көп да негизинен, мынакей.
Assalamu alaikum жигиттер. No, машиналар кимге караштуу билбейсиздерби? Иним билбейсизби сен? Машиналарды? No, машина кимге караштуу? Lexus. Наркы Матиз менен Тикочо. No, костюм, no, кийим саткандардыкыбы? Nexia. Бул кайерде иштейт мына? Дарыканадабы? Болду, рахмат. Ичкериге кирген көчө бар дейт, ошол жакка кирип көрөлү. Так. Дарыкана дейт. Ким бар? Assalamu alaikum. 3700 Lexus sizlerdikimi? Trotuarga koyup koysuzlar da. Assalamu alaikum. Trotuarga mümkün emas eken bilesizbi? Koyup salpsız ko? Şep hazır içkeridemi? Şevipke aytып eskertip koyuңuz ama Matiz sizlerden emasbi? Монтип тротуардан алганда, монтип баллонду бурганда, моалар бурчаткалар чыгып кетиши мүмкүн, сынып кетиши мүмкүн. Ошондуктан тротуарга койгону мүмкүн эмес деп айтылган. Мыйзамда да ушундай жазылган. Так, бул автоунаасы да монтип тротуарга коюп кеттир, азыр эле бирөө алып кетти эле. Байланыш номерлери жок экен. Ноль 887. Знакомый машина турат го? Ооба. Адам көп экен го, кайсысын айтып жатам мен. 0887. Тротуарга коюп коюпсуз да, ал жака мүмкүн эмес да. Şu alıp koymuşlar. Mına jakta atayım, parkovkalar var ekan, şu jakka koysanız bolot. Чорный хоттарынан бери билип калдык эми. Чорный хоттарыңызды билип калдык эми. Чорный хоттарыңызды билип калдык дейм. Kaldı açtı bilip kaldık deyim. No, jolun arqabatda da mına fit jaz avtounası. Trotuardın özüne ele toktop koyup tur. May koyucu jaydık okşayt. Мына шуну менен Эреже Плюс программасы соңуна келип жетти. Эгерде сиздердин бизге болгон сунуш, ой пикирлериңиздер болсо, анда биздин WhatsApp номерибизге жазып калтырыңыздар.